sapal kasampal chailen wauni kita papang anointing Keidi sarawi mengen sarawi ki yang child ni tu na ka chungkatlong na child maur ke you yang child me sama matu isa rajikitikiu irajikitikisu irajikitikalu mo ka sa saya tuan pekar kauno wiya yang me ekria mano I katarraila niya katarraila pon manaman me ka chung kiang rail na lu ke sa rajikitiki ulil tuawak chay watak pano mo ka sa saya me isiakan riyamano. Okay, but so mo bear them up, give them power. Manaman and goi kalok. Okay, so kaprabarki me magoja karong child me got. Pagi no giti akan ye yang child orain. Amasani child goi, child patak. Child baptize aramas namarang kot sam kot na kot ngayon sarawi. Child patak yung ral sabol makasandigan me kasali yung child yer me child we kier. Oy no kiti akan ye yang child arain. Okay? Aramas kung kuwala backslide nan morin sa ulang wat pokita. Just to you ya tapoko. Magjaw ye watawat. Kajaw ye kapakap. Kajaw ye paik. Kowe silly. Huh? Utana kami ya pali ya papo ngayon sa ut kay long channel papakot. Karma kami o ngoy tsaka sa nedir met chapan itaweng kot so tali-bili ya 1 point na kan sa nama kan sinsuit. Okay, uya ngarang-ngarang ko ito uya mama ye ko tsaka sa nedir met chapan itaweng kot. Pini inogidi iban ye yang kumail. Arain. Gimana tuh riesa kualu riesa tuh riesa. Mikas kasaya. Arma pasana amokalok mipon masano. Pui greatest commission. Tayo commission pakadar. I pakadar kayo kasampan ng puksaraw mo. Chailang ko ang kalok. Chailang ko ang kalok pui kau no mangi me. Turun sabol maramasaik. Ono bata. Pentuang itu peralare. Okay? Ni pongonan ran. Kasalaban at tapakong Jesus. Chaban sumenenela. Magjas chuka salita kauno te patango ko paranggot. Devil kapayata ko paranggot nampina chamor. Just chaban insanama. Kay dek morin solang patak chokoros kat patak. Ap morin bake. Bake young god. So you go way deep. Memoren pek yang god imek chakasale yang god atapako palilaw din komuyongoy at nandiyan tanto ita Christ. And the more you determine that your body is the temple of Holy Ghost aray na chamatawa uwawan kumepalwara chaka chambasan ngayon sarawi. And the more your mind is going to take captives to the kasaliti mata-mataw koros makaiga court. Kamu kita panawi ke mata-mataw kan mata-mataw ang kauno. Okay? At seban japta udial kauna tatong kang child loud. Pamprong kasi po insan-san. Pali loud din at japan kosanitir me japan itawin Christ. Kay di kitawin lab, itawin lab. Chailar mas chay kong puk o chay kong pompop. Kung kakpitang kapueta, kuwa Christ, at saka kuya tuwela Christ, chapan tuwela, magchapaik. Ge chapan tuwela, magchamuitang ng sarawi. Menuya kakao na chamor. Chapan tuwela, magchamuitang anointing. Keidi mimilala chayla, and gemela. Inangunutuk, pon maso. Okay, po i-peikan ma. Me palwar kempepeyang nganen. Nganang god, tako parang god. Okay, lust of the eyes, tama chay kilan chay linang yata. Lust of the flesh, atay linang unutuk. Okay, sakaw, nanak, kamal, inang unutung kay mga, mawo, lengar-ngar. Okay? Musawang ko. Inang unutung kay so, yamuna pan mesang, Japan baptizing ngayon sarawi. Japan out-outin ngayon sarawi. At jamor pan sarawi. Karani ko sang
akarani aramas. Echaka sukusa yama kecha court. Chaka bugutani to one court or chaka tuela kauno. But makchaba mehteikan and anointing. Keidi ngai sarawi me lale chailang ke measang inongunutuk. Okay can ta is chuka melele. Ngoi kamelele. Ge karabang kauna uyo to tongi aramaskan me turun kai sisol. Lang aramaskan me turun kai sisolo kapakap. Dragon mokit nan manaman. Magchaikin kakatan ki chapel poeki. Chaikin opolang kelang mokitin ngayon sarawi. Aramasan kai sisol man. Po kai sisol. Posan ang kai sisol men gemela atailinang unutuk. Lagi chabiyo kapakaper. Dengan saraw ko chlonger. Aso po chaikap kapoya ta chen sana chaika. Kai sisol. Aramasan mangkin kai sisol lel monga ape. Okay may mewa may yawan monga. Kai sisolo pan perokla rantapa sulari nangi monga. Apan sa me child break child aeroporto chabang kilang po mak chai sut chai proto kapete chai ka turn up inangi yo sutra. Arma chai ko sa nedio ipan kanga chayakis simpet stopol sinsali texen. Okay? Kachinain mak child discipline nan monga chai sutra pan break kai sisola chai pileu mororo pasang. Langin sarawi kan kiyang changan and discipline. Acho kiyang changan and masabik tangan and no tangan and utukon mamor so. Ngayon sarawi magchaba mo itang anointing Keidi ngayon sarawi habang kamakali kichay lale. Okay, kichay lipuki ngayon sarawi yung kachlongan kamakali ta lale. Asa machay baptizing ngayon sarawi main coach baptizing ganyan ngayon sarawi yung siniyay. Okay, baptizo tuwa ngayon sarawi tiyata po child. Coach the board child. More men ministry liki. Karda chay ka kuwi lay hands. Kauno masani lay hands. Okay, nani ramiwye. Wata kong kichali man sa ngoko. Lay hands. Kasaw demon. Mo kanut ministry in liki. Karda sa makip sapal. Ngayon saraw coach long. Kamakali kichay sa usay kichay lole. Ngayon saraw chiyata board child. Rasang pile. Rasang cup. Okay, pila imangen sarawi. Okay, ay tayo mangen sarawi ma. Palilaw din ay submit. Submit wacha solar ngo imen dagi. Ime code ko asaw. And the palilaw din na child determine. Tuwacha ngen sarawi within a span rise. Overflow. Okay, kitimu kichay la. Matsula wasakas chay kaktiari nangunutuk. De bon maso. De tama masachay kilang kosay kichay lale. Tama chay linangi. Kichay poplale. Self echo to which I can men sansal, can men ngoy. Okay, can men pon masoki songkan. I copot, I paid that the talk in court. Okay, aramas moka anana mock it. Palilaut in a Japan Cosane dear me, aramasaba mock it, Kajapani da wing Christ, more in Christ me ban we yes. Palilaut in a Japan sutra, Japan Sugui deep Palwarachaka, Kasarawi younger. Ngayon saraw mapang kokosan lale. Okay? Palilaw din na chamali la sala matamataw na ramas at matamataw ko ko parang kot. Ay wasa machagan chap takilang. Kau na tatong kung nan greater dimension nan ministry. Po como yo ngoyen mokit nan tatong kung kot melaw sa machay ruyaka. Esto po yung tug. Salvation of Jesus pointa. Como yo ngoy chaw da jale through faith. Uda jala ke poson ke jari kapakap jari yanger more sotruk jakokosan nan baik apo ke jan moket nan eu take me jasula pampaki saino merekelo sain pampaki kita pime masani Jesus masani warango the signs wonders will follow you raban follow as macam preach the gospel manaman ko pampaki acha preaching of the gospel. Akay dyan chaban so preach the gospel. Akay changala mo bachaklang manaman. Changala mo chakala manaman. Magchabang paki manaman. Usang ngen pambichi chaldi. Manaman opil bang godo so sar. Puana mana anointing mo. Anamana Keidi mo. Amakachaban so sa ababali. Pueki jasutra. Jasutra. Wok sang kitaylo wok yang got. Usutra kasteya. Palora chay kan sarawi chay sa chaman kamamali ki
nenakte sakaude pirinde akatrachte mekoras meti pukchaipan mengen sarawi emparan ikokosan ma Mariela pripan rinunan masanan kot sansiluak chalanane pukchailen yang minan greater dimension me chaisular paki manaman kapang pakpaki chai patak okay chai bang kosaneti ai mor pensela morin chaki okay pana soyer yai luwa chakano ka yai luwa chibil sa kano chana mangi okay kor kosampalen chalen moitong anointing Keidi mengen sarawa walong to lale and we at the talk and some song kan le long child ka pala kan the conscience wet okay nenela be still and know that he is God Psalms melkaka by Sakria Isaac amasani nenela yermencha kamai yermencha mol pitilin selia be okay magjawa sama cham naur amakango dio aklabalak kabal koros makoto Eka kosan rena chai boat, kosan rena chai seri, pan babai nono ria chai kan, e kosan rena armas me koyo karani ke chai. Me ke chai pok me armas toka ne sao trasa a level in tesa chai poson. Okay? E asa level in a tesa chai poson up. Limbakang court man so koras chai vi me morlale. Apta mi mango seya yang chai. Po bak jojo chai genda. Oh my god, me lau ta tonkenia. Okay, mein Gott, mir lautet dann nie laut sama. Mein Gott, mir yang mokit nan man. Okay, I mean in da yang child me ki. Child me ki song silu boga child chaman. Child solar moren child kasawi child ari imendagi deny yourself. Child ari kiti a child more. Song me child sama kotso to ko parenki kisang. Child men memor Christ. Pukjalan ya papai na mare. Okay, makaite magjalan iromatar makaite kuya pang Christ ma kaite moren Christ ma nandiyan change. Nandiyan tamay kot ma komia. Wakitiola kita ay morien tu ikomi. Yermen papang imenduela Moses. Yermen papang imenduela Esther. Okay, David menduela Sister Catherine. Uda cho komo yo po komo original ka no kapakatani is komo. Peker koras mir remo plan en god koras mir remo. Abi ya problem en mekja sojo mokit nan manaman mekja kona mokit lale. Tache pan men mokit kinan manaman. Apo e kalingana la kot. E kariya ramas sojo men kai dong kauno. Ama icha chai pat ka hopeless. Chai sojo kapaka ramas pil maula pe rabang pangakrong. Rabang chongo we men Afrika kan. Rabang chongo we men Amerika kan. Okay, so ikiyen ma. Iko sa iya po kahit yung sa niya lalapo iyasa. Saan ikaw itingin sa raw niya biya kapakapki iyasa may ikiyan ma. Komo yung ngoy at amor pantuwa sa Christ. Japan morin mayrong. Japan morin pulikiti kitsa at saka perinkan. O Japan morin kapakapay ka sa lupo. Kapakapay kilopo tuwa sa solarin sinay. Ibang wiyata kong masani. Aramasa manakin koto niya crossroad. Kung koto niya udi solar ngoy. Take over Lord. Iyan sa wama koto kan trap. Okay, may bang wako try wan sinay kan. Wako try ay kaparin kan. So pakeo. Anta tongkin kita. Wako try bilbuwa try luwa kan. So pakeo. Japan mimina no raman. Japan kikila mo kiting koto Japan yang at raman. So son si luwa ka sambal. I share women kitailen. Kaya talale. Chalar kalinga na lakot. Kauna kan mokitren lapo. Membumbi koras pang kilang. Wow! Rapan menyang. Pora kilang lepon kot. Ama ijaja ay patapatak sa jaka kasalita. Lepon Jesus niya. Masa niyer. O chay watakir kulalil nan act. Chay watak gospel. Madu Mark, Luke, so on. Jesus, Monkadin Jesus, Patakin Jesus. Okay, he was a king, he was a person, he was a lion, he was a ox. Nan we are tame mimereu, it would transform, it would kiyang warango. Okay, ye got la. Arap abude tipa koko we. Pokita same spirit, Holy Spirit. I mean, koskosa ya ranwat kachay bam prong we ya. Tamchay watak ng puksarawi. Ari ikiyen ma. Pagchaylen de paki manaman pampaki kitayl.
Porque Jesus masani niya katar rail ek yung rail power. Manaman pampaki ki child manaman kin kalinganala court manaman kin kakela ka a child masan katika child sapol mongot masan niya child kin patangi aramasa man pan men rong masano yitan menosola court ampel kilang lipo tama ba wiya abang katar me koros I chonga kauno. Okay, ma so mau abang changalawa sa Jesus mia. Jesus miren lapo panchonga. Jesus miren lapo panchonga. Okay, doja sign ka tame wiya proof God is real. God is alive in person. Okay, so ikian mami ko saya kecaiban kayo more in Christ. Okay, more in Christ. Koryao kecaiban kamelele yang kecai muida dar me palwara ya wiyalar wasan ngen saraw yang kausan. Ngen saraw kausan wasa ay buko para tami kilang tami kamelele. Okay, buwa kasiluwa iban muida masanong goto on transformi ay maliel. Pagkat maliel religion, dapat religion ngen saraw ya mamasan ay kang mo kiti kang change pui me yan lama imi kayar talalen ma. Okay, so saan sila ay mora ban bukila ban more in Christ. Christ may ban pilata itawin kay dek labo de labo. Chelar mas koros fall. Okay, chelar mas koros chachan kauno kamawi ke chelar kapung ke chelar chay mi bicha nan flesh. Chay kin suka uchi nga chay le wongkot utan chay kumyata di pin sapek. So chay ban menduja Christ. Mo yung in Christ kamelele Christ tamo Christ wiya chay panalasang. Okay, gusto saya alang kaunan tatong kang kecil laut sang bata tra. Okay, Koreaw chay bang kosanetir me palwarariet sarawi. Ito bang kamamali po ngayon sarawin ma. Me pungki yang yan so koros caman-caman ngayon sarawin ma. Ito bang mendoke deep. Okay, ngayon saraw pa masan po ngayon saraw kanin sensuit la. Doon kaskul kan me suyuyayar ko to ngayon saraw checking kan sensuiti. Niya checking kamelel sapung, toko soy sapung, temong yung sapung, checking kan sensuiti ngayon sarawi. Aro po yung chay pang kapereni ngayon sarawi. Ngayon sarawi ko saniwi kawit kitchahel. Ngayon sarawi anytime, amen, be ready. Be ready to share the word in season, out of season. Chay pang yakilar, at palwara chaka wasan ngayon sarawi yung kausan. At chay malial ka pan transform. Apan transform na masa ng God. Okay? Ansa macaykin matawata mekot itak rem. Esang rem God mo. Tengah pin ngoy. Okay? Pag mata-mataw koras mesapong. Mata-mataw birin. Mata-mataw kailok. Mata-mataw siyay. Mata-mataw sembak. Okay? Mata-mataw morswit. The murder. Mata-mataw koras mesapong. At rapo ko salieti. Okay? Salieti. Menda aramasaman me mayroong melelikila amaor ime sino wonder bambwaki. So imen share ta mo bakchel te matmatawo makot sa parak. Kot parak o keng kasungi irail kan memen mayroong kila rail mor. Mayroong lakay dek ipulay to kung ay full time ang ngoy chorwiyo osos na nay mor. Kot men yen duwe trai aso boy memorin chaki. Kot men palwara yan sarawi ente kamamali tepekan sa namawi deep aso boy ni nangi. Ngi kot mama sa niyo aso boy mali ala katangetir riyaw. Okay, so iwewen kichan totally mesang kicha. Kot pan kupor peren ki boy jor boy sansal. Nani jora o yesansal nan more what? Tama na so ni sa payor yesagaw masani. Ready to reveal himself. Okay, ono patar ang kasalita Magchaban say kudan limbakong Jesus. Agad say kudan mayroong kang kachala. Apano polan kaunong kasalita Chegak patak. Chegak kapakat. Such signs of wonder ban paki. Okay, pagkada, emasanir.
Puegia chai pakongi. Quote sample pakong child. Iyo quote sampang goes on re child. Because ko say king and sarawi. O irai pankasaleta irai re child. Yamumanar pankasanzalta. Signs and wonders. Langan sa watan so ngayon sarawi. Ngayon sarawi kilikilang ngayon kapag so chika ngayon peran kita makawana wiwuya. Kawana wiwuya. Okay, melan na morin mapulapulka. Nansa wil riyaw sa kwalo ka sa yayar. Ni mo nan so outpouring ngayon sarawi. Ngayon sarawan kamakitarama sa trongo wasame ngayon sarawi welcome. So ang kami ko sa ya ajay more to a Christ. Okay? So to lek lale so to pon maso so to kangodi epaka metipanakan epaka mesolangkan ajay more pan to a Christ. At palwara chay kapang kasarawi ang court chay pan matamatawa mga sarawi mi this temple. Okay, so ay malial ka na change kulang nan masa ng court. Aramas may pilata sa mga ngayon sarawi attracted. Pwede wow yawir amakak tiar aramas ka sa mga aramas ka abang kasalitay. Just na pukon nan momotso pagkaon ng kasalitay recha. Qualification in signs or wonders and baki aramasaman may ronglari. May rongla no. Okay, abang papa court o abang salam more kinsene. Okay? Okay. So Luke riyaisak Luke isak riyaisak maybe amasani arkumail ter paran kita angin sautrakan arpai ki ang kumail. Ab kumail paran kita atau mail kanan tiar nan lang. Okay, jam-jaman pukon papa koros mechay wiya abanit chapan sambawat. Magarita ma kom kun lus pongi ay amun papa what iyan sa one met. Nan lang pambis so jaga na tagoy patay sa jaga patapong. Korusia mo ito mer kaun aral nor nan lang rowi aral kaudak. Aral partisan goto aral kapim o aral pereperen. Magtsakin matamataw iuran pa yang logolong kemasa ng god. Iyan sa one met. Tsakin niya matamataw iuran pa yang wato aramas chorcho. Well iyan sa one met. Tsabang ko sa ini iuran. Elek tsaban mela. Pagkasa sa ya tsaban mela kauno tsamumangi. Elek tsaban yung kasakasane apakachto. Okay? Tsaban yung kasakasane ya apakachto. Or just chaman mayayin, oh Lord, I should have, I could have, and I didn't. Tsaban menasa may kachto tsaperan. Apo ya, Mr. Bernie? Okay, tsaban memperan. Porque que con you have run the race. Okay? Que te toca un coach, que con. Me que chang nan chang what? Que tu echa paul. Ako say I beat up myself. We can kalo ka palwara. Okay, tami kalo ka palwara. Eka ang palwara wang kaunta. Inseneo. Pues ayer me amalira na change pues tami kan Malialin parasigan kusonnet. Malialo change kauno kaulia kapui. Gipal waro. Acho papod. Kasarawi ang court. Okay? So, ansa may koto, cheka kilang itipag na toto. Pagkita isang man maurami kas kusaya. Arangas aman mesoy kala muicho kas kusaya chance la popo dabe. Higos kusaya palwara. Esotra entertain perenin sambade inongin samba. Okay, yet fully dedicated on God. Aramas me fully dedicated on God. Signs of wonder. Kun paki atatok. Aramas me nerur kaunabil udial. Ni maslale kaunabil pereniki. So kaunaban likiyam kasalidai. Wasa line me ko saya achel kaperen nan papa quoted boy chik tebela benchang aramas me socha asame a powerful me bantokla wow puriamo gila tebelo atang tengen sautra pitoi
Tama kauno kaiden mamal gire chai. Morsuduk machai bilata. Pueki a pola. Puenki younger child. Amak jaiban suigala. Jaiban mela sotuk. You mean that's the greatest miracle. Makot papang re more. Kaide chamaola chasumako. Nanaman, utacha kido. Atame kauno apalik. Achapilipil. You mean that it ren perengita atoreliang in tintunan lang. Kwasanya, irai pilata. Okay, coach, a kido kita al and gola. Apo sote thinking kitai. Karata wia kaperene wang god. Amo pilata o ai pilata. Aksin demon kan kenda aja pilgui. Ni maran Jesus ara chanas chuya ta wateo. Waranga rabi lopolop Iko sambalen chalente pahisain. Chay bang pahisain na lata pon sambawat. Atama wai kichay la rengot. Achay pilata morsotu. Akichay chay genut moin kilang tiang. The talk in salvation. Chay kilang tiang me. Pata ako luka yang armasalita Christ. Moin sango chay kilang tiang. Atama chay dan la pala ko sa kinan. Kagilangan sa uto pa chango. Lalo dan kapakapatros. Dan nagnalutar mas round ko Well, Jesus masani wasa. Malde kabarenggi ngayon sa uto kan. Jesus kilang dia ngayon sa uto. Chaban kilang ngayon sa uto. Ansa me Jesus porta ngayon sa uto. Nurpanay. At anso sa ikin chamilaw te kalau kaikit. Kamu yung ngoy mawat ngayon sa uto. Okay, porque ya sa miya manaman reta. Amak chaban mendueja Jesus niya chaban matamatawa may muwasa. Chaban men Jesus liman Jesus and kapakap so chaban kapakap in Jesus. Okay, chaban men poson in Jesus pol. Kansas wotong coach luke longin na chay no. Aka chay me operate wotcha chay me kaun. Wotcha chay pichiyaki. My God we are like kaun ay sangamor. Ayet. Kachay makakaon, kachay makakaon to chachel. Poekiban in sinki. Kauna mama sani ye ukan we are poekita, masa poek, tesapek, tesukauti. So kaun what ki solar a child, it's no longer I that live it. Nang kalesia, kaleser yauri sak chaikin kolo. It's no longer I that live it. But Christ that liveth in me. Kaitek ngoye mamor up Christ mo ye yes lala child. So call abe magchay ko call kini call tani chay kapakap te tani ya chay pataka ya chay chumor lale chay biji chay. Okay, po on kauno papang niya sa machay luke long na chay more emeni me unya sansal. Abil masanier na suni saklemao. Without me you can do nothing. Without me, you can do nothing. Okay? So, imemen kangong a younger child and make up our mind to be like Christ. Pungi tama Christ pungi, suik tama Christ suik, kasarawila palwara child kame, champasan ngan sarawma, imepen sa kamo mali kininyoki, niya inong kante niya ikaperin kan, pueki ngoy, champasan ngan sarawi. Kasane yang kamiya, kasane yang ya. Okay? Asa mencakumya tatip, matang na palialata, rano. Termo itanga chapin go kodi, pwela kapte konoti. Apalialata, rano. Pweno kitia, chaban wekong iti pachaikan. Elolopot, apan nakong korusia ti pachaikan. Okay? Akasiduo chaban kaulia legita chamalial, masanan god. Anso koros los pongi, masanan god. Okay, los umpungi masanan god. And so on more na ramas wa kauno ino kidir abangking kasaleta yi. Lala child. Okay. Tama chay ka kuya. And so me anointing and god muya to talk later. Tayo anointing Keidi. Keidi te manaman. And ngayon sarawi. Magatlong a re child. Mika sampal gigi
kop rayan lesson puka chachon kom kap korkorong oh abat the same thing aki menen wialak sana child maur mak chai ka ker kilang wan pata ko to wan wewe may bet pata ka kanda yesoyer men yesoyer men ronger men rongero asoyer the chuyata me what mas chai chokalang in real life. Okay, por ronger yung ronger ayap so choka kasalita the fruits of it wrong man. Okay, me Jesus masani wrong so cha wrong. Kilikilang so cha kilang. Po makita melelin ka melele cha melelin yang wrong. Kaitan yang wrong makasampal. Memor lale kaskasaleta wa. Ime Jesus masani gira para ku wa me pan last. Tagot wa me pan last. Dame wia jaiban wia loud sang porque jail duralar wang en sarawi na sampawat. Okay, so Isaiah pralanan dame mene yang ja paisak lemau eulel silu kauno katin plata Cyrus puen wiala nan marki akatin plata puen kalawedu wekan akatin paronela puen kisang anan marki kan armanaman en kaunda wasa kauno pangkatin rejungatang Cyrus wanimun kanim kan kauno orkatin masani yang Cyrus ben ngoy pan kauno pata alam kan o kapatapatala nana o dola kan oy pan ris pasang wanim prince kan o lupuk pasang arsal matokan ibang kiyang wak tipsaw kasampal kan mewia akiyak wasarer kan ke apan asokila me ye ngoy kauno me ye court in Israel magatin ekranguk maroman. Wow. Masanen god. Okay, so ni cosa llama Isaiah kalap kasalayang chayme Isaiah so ko man makauno to tongi ni tuana prophesy we kokop alilaut and kokop ka etoke ki kauno momon kauno apan kostopan sambawat momon kauno apan kaunda momon more kan makauno apan kai puiti okay count Jesus ma cosa yang kitail ma chay ka ke imagine chay ka ke mataway kitail lale okay cosa yang Cyrus nan marki count Jesus o yakin kamakali kitail ta o yakin kitail samaro na marki ne ta yapu ya tame anan marki yapu ko agambangak agan kaun sili ay me kaun o yang atamib kapagarata kiyang rarapungan ka kaun sa pal makapagapungkan irara sabay ra lusang kaun Jesus kasto pola kaprayang ra alam pralanan lang kaprayang ra alra kakaon okay ara kakaon so inaw ka chadron jawata ka kosa ya mas ya mon Christ kasto minda puksaraw is so unique puksaraw is so ong di koras ong tribe koras okay magchakara sa yang puksaraw history history memor but we are young right in real to a person we are young right answer what exactly in spirit kita kakaun ni palingen okay so ang koras me pangkodon uwang koto ko prong kot miya tapungan kaunta ta udangan muntiti kaunta ta unani kan makapakatorto okay kaunta ta ngayon kan makoton kiyang jay suma kotong kapangata wasa child and gear kakaon okay wow emasani pan rejungatang Cyrus wanim kan kanim kan Nipalingen, okay, macam ko siya in the spirit. Yen sabol manggo ramasakan kuwang galok. Ramasakan rigidity.
Niam watak songa ke matawa tama wiyaw amo. Aban mangay magchay bagi yang god. Aban mangay magchay wiyak brong god. Chay de nirong masan kalale. Okay? Dua je kukuang kalo karmas kan mawang ko je ban bala na ibiyok songan kakaasili. Ke kukuwi niyaman ke matamataw kauno ilakia kauno ban megawe. Kauno masan yang nan marki sayrasan enter masa puek en kowi po kauno pilatai o kuang kalo we kan. Tak cakal kalo we aramas kami menantip wing kot potlong re. So pay sang win nan rot so pay lang. Jesus kapakap ki. Kapakap pataki ang warang ko. Mumanaray pang kapakap. Okay? Eu laino masani. Kupromiyan wiyaw sambat wajanan lang. Kupromiyan wiyaw sambat wajanan lang. Okay? Kuprong kaunok chaylang kolula wali kapala. Maurang Christ pun sambawat. So songka longkan matawa makauno yayamer. Chay go and take over. Go and take over life. We are the light. Chay makamaran chay go ikosan na nium mijaral piyo litui chapel. One by one. Raban transform. Pokita anointing. Kaya pokita in special waksang garusia chay lipsabal. Keidi yang kodro mimi botai. Chay ban patak. Keidi ban kawela. Salong apanin mengen sa otakan kapane ki masana ramaste salong rai restaurant rong. Okay? Minta machay ko sili kalok chay lari osa. I am the temple of Holy Spirit. I am anointed. Kau nasi toka katar ke chay lumal. Machay ko wong kalok. Oh, siwato rong amaw. Chay kama de bono ko la sutra me manipsapal. Ngayon sa otra kan uya mamal silita. Chay puinin sutra. O chay puinin kawelan so. Okay? E masani yang namarkioma. En kowe o kalawedi. Masani makapang kaunta nan marki kan orel mana kan. Kapang kaunta wasa. Ni palingen chabang kaunta. Chabang kowe wasakis. Okay? Warfare seli. Kapang palian ngen. Ngen akaking kamas kuni aramas porende man rong. Nasa may masano pampakatar. Rapan rong. Karata ko ikinta. Sasatama uyawi. Kaya miyayar pinaray ko sandi ap niyaray kan rong masano. The anointing, Keidi me mupon masano. Patron tipsa me masano. Kauno yo totonkiyo. Graban in line. Ragoras pansarawi. Okay? Ragoras pansarawi masano sarawir. Kauno asingok tiyer ka sarawilar sapon mamasan. Masan ng ko chachaw na ramasin tingyata. Icharay linching. Aisame othery. Other duwecha kita kasayko. Kauno. Ija railinching yinta mengen sarawin tang rail. Okay? So, ko yo kaunta wekan mengen sa tang sili kilikilem kal karamas song kalokman pakadar pana anointing and court abang kaibu itu kuporong court was amelelia na nim melelia nan panene melelia nan bue melelia. Okay? Abangay buiti ko parang God. Subdue the nation. Iya chay buko. Magchay bang papang. Anointing in God. Chay sa chokelep. Kau no yiyang kachay. Kau no kin mga saliday. Daniel isa kiyo sili sa kriyaw. Ibang wadak. Sili sa kriyaw kachay masan isang ni widingan nan markiyo. Pan kan lapan Israel ko me kaselar aray lamalam. Apuraila kan merela potong kot pan uwong rail. What? Anyway, tami mong kasaya nilo kayang way. Nilo kayang pabes chuka maut nito na imong kasaya. Lo kayang wayo masani. Iraila kan mga saray kot. Prapang yasong loud. Okay?
Raban wuya song loud. Raban wuya song loud. Irailakan me hasa arail god raban wuya song loud. Imindagi. Pokitan wuya song loud. Pokitan diyar pak isili manaman. Akitan yang release manaman. Acham mor bantu wejo Christ. Acham balwara chaka panga sarawiya lapa wasan ngayon sarawiya ang kausan niya. Acham malial change wulialita kapala nan masa ng god. Ay enda. Iraila kan an kisangan moro wejo. Reaso yararay god. Kaya di rasa do apsa sa yamumana morte akamelel. Iraila kan memor ke kauno. Raban do great exploits. Tayo great exploits song loud. Okay? May ichay kapag osa kapag uwi nan life de ku yang uwi kapag silim sarawikan apsuka kilang manaman en kamau ya la suma wape kapag pasang masko na pe okay pueki achawas ya sola kauno aban likliki yang gechay manaman melaut sang iwewen puasawa kasaya irailakan mo sa arail court rapan buya song loud na naray papa hakot. Okay? Soni sa payo isa kriyaw. Soni sa payo isa kriyaw. Emasani. Intayong kumain ni melel. Meman me posoniya. Pan wiya tato kan mekin wiya. E pan bil wiya me lapasang. Puegi gogola pang kupuran samo. Okay, masani mepchaypan wiya loud sang. So yirmen kiyanguks matamataw sa menda asin ngoya chukak songkan. Kamu mebelata sin ngoya ngay na nanitu pagi mere men kaunoyan market loud sang apo yasoya riakiyan yananay moren sola moren chaki apon moren cheeses. Okay? Anane palwara yan so lay nang anutuk te ngay makakaunia yan mor nan mor saraw po ngayon saraw mo wasa o yan so la tatong kipinay maliel po yan tatong kita tama masano niya kapuyata malielo. Okay? Pueki ay ora manin kaunon tatong kanya laut sangan kodo. Jaban bil wat ligi ala puksara o jabil bang guys isol sampong jabil bang kapakap rai sa tuuti. Ama kata so drap la yung kata sampuka moring Christ. O kasarawi ang palwara chaka ngayon sarawi jasulapan toke tip. Okay? O achamalya la nana kap nan masanang kot. Tama kot masan ija macang kamelele. Baikyang. Apan sojo kata pa na chawiya sampuko. Okay, what ligi in scripture was sa puksaraw sa ng katite marandil katite kap. Kapag bawat way saksama ape. Nani, bandayan nani uran. Okay, kapag pray. Mamoro so just submit or surrender on lordship of Jesus. Apanapal. Okay, apanapal siya pa niya siya uyuraman. Dama kauno inokiti yes to pansan sal rechel. Masani pambliwata. Intayong kumail ni melel. Jesus me mamasano. Mamasano warango. Tuwaja mamasano como yung ay ranwat. Meman me posonia. Pan wiya tatongkan me wiya. Okay, ramas panapcha patakang Google ya poso. Ibiliyang wasa. Okay. Atrawa pan miyawa. Masani. Meman me posonia. Apan wiya tatongkan me wiya. Okay? Eban wiya la pasang. Puegi gogola. Pan kupuran samay. Mamasani pini kalabaw. Pabuktala nan lang. Kiyang gajali ngayon sa raw matawa. Answer what? Nasan child? Yung way po on Facebook. Pagkaiti ako chay meta pa miyempon bayo patang kamor sa oto ko. Marketing Jesus, ministry in Jesus. Wasakoros me upenong ngayon sa rawi. Wasakoros me patang ko lula wali ka pala ipsaktal so belang kot. Wasakoros men waika, men koraya, men sapan.
mehn Europe, mehn Afrika, wasakoros, mehn German, mehn God. Ni teban utia sa umpoa e kemelara taun momotso. Poia ki taun momotso just kasaleta God. Ramasaka may pale royal flow with Jesus. Kasaleta loud. Nidwang Jesus amasani. Amasani me cheban tami chay kilang ewia chay chukilan chay watak. Poyan chay watak chay kilang git ni palingen na chay kap chay poson. Tami chay kilang ewia chay banyang wia waban lapasang. Tami masani ki lapasang. And so Jesus got to some power, wasami got yota. Okay, Arabic nations. Wasami got yota. Would go to your child wasakoros, but that same spirit and Nansarawi, and then God wasakoros, me welcome, me kasamui, kareta wasakoros, marketing go to we. Yes, I'm a kauna peren. Pueku posonen aramaska. Okay, sapon moka pagapungka. Maki sa no. Okay, iar masani yang rail. Kumai kuwi wasakoros. Nin samba. Upataki ang aramaskoros rongamao. Pataki ang aramaskoros rongamao. Me pan posono peptaisla. Pan morla. Ame suto pan poson. Pan laktakla. Okay, so masa no korusyo kan mepebunsa sa court aponan chay ban laktakla. Po merong patangkan o poson la pan morla ime masa na masani. Me pan soto poson yorong anak ngente sa mamelel. Okay, po ina pang tatawara kukosili rugruk na inaramas moni. Okay, masani me pan soto poson pan laktakla. Manaman pukat pankin yeyang railakan makan poson. Ako saya manaman pan yeyang. The science will follow. Es choko saya makitay mo poson kan pan paki manaman kan. Makarita kete paki. Keter paki ap moitang God ang kawalia kapuy kita. Moitang atram mauran duela Jesus. Moitang palwara chaka ang saraw po. Ngayon saraw kat just man kamamali kita. Moitang atamali kan change. Ang kamilili siya tama ang kapuyitan ng masanang God. Masanang God ang kawalia kapuy mali alo. Say no wonder pang paki kita el. Chay sutra pang paki say no kililkan de manamanakan. Masani wasa. Okay? Manaman pukat pangkin yeyang rail kan maposon. Automatic just bila nane my God milaw sa say pangkin kapakapchar mas maula kaiten masanier me puegia ta posono manamano pampaki automatic kison patako kauno pang kasaleta okay rapangkin kausa sangen suwata kan rena ramas ne marre okay abchekat lokayangen saudran mockit ni maran Jesus pokita ketel watak ang puksarawi. Masani manaman pukat pangkin yeyang kumail irail kan me poson rapangkin kausa sang ngen suwet kan rena ramas ni marei. Okay? Jay me programi diara jay sarau jay kapakapakan jay pangkin daja ni maran kaun Jesus. Amen. Macam ang watak lain na Jesus masani manaman mimi na mareo. Ebis riesak lel riesak riau. Kauno ka sa palata Jesus po nangan at korusya. So maran Jesus ay leila. Lagi masani me ay munditi bil koti ni aliyalwan kauno. Isa ay munditi tepelo na kan. Michabangkin kamasak ngayon saut. Masak maran Jesus. Okay? Iban bilindinda kambil bansa jaka melele lau ko practice on poson. Lau ko por week lang ata manasa sumaw na ni. Makabansa jaka tanga maran Jesus alabang katia mauseli. Nang kulok ka katanga maran Jesus ay apitirakin masapuek masak maran Jesus. Okay?
Manaman pukat pangkin ye yang relakan mekin poson. Repangkin kausa sange suwedkan. Re naramas numare. So chabangin ta ni maran Jesus, ni maran kaun Jesus. Chabang kapakapin kaun, pukja kaun kai, kaja kaun ta kapukabunka mawangkuat. Te kodon kawai kachela. I kausuk ni maran kaun Jesus. Okay, pitoi. Te matak. Okay, and that the tongue mare kausa sang. Pueke kaposon manaman in Jesus kausa sang. Ngayon suwet mo. Okay, mea ko tumakoton toke yuk. Toke kinuk sa umaka tarapay yuk. Miyam pungo manaman. Ta tongue mare in Jesus. Posong koras pampertisang. Komka jungi di scripture wa. Memorize sila. Pansami memorize siya ya putek ng kapakapin. Poson pueki kilang nantawan Christ empewe ponangan. Above all powers, all rulers, all dominion. Okay? Episus eo. Rachik kriya sakriya. So, chawiya kapakapang Jesus man me ilila sang song koros. Me. Ilila sang. Wat kima ilila sang? Wat kaya ilila sang? Eponangi. Ekakong. Jesus masani kausas ang ngena kan numarey. Masani repan masani liki kan ko siya lo kaya turor. Pue kia chay poson. Kichay pan lo kaya turor. Okay? Marapan kuliki tiparel kan sineng kan o maranimala me kot me poison resochapan me kila. Isme mama sanong kachel kami ipsapal. Okay? Mia chon tatokan momotso. Nimala poison braman uya yang asen magic. Nan nimapil nang kono mongo emela. Kachel ipsapal anointing. Keidi mga sarawi uya tatong kilala trap pangkemela poison. Imawasakos ko saya. Marapan koleti kiporel kan sneng kan marapan o nimala mekot me poison resotapan mekila rapang kitang porel kan pon me sumau kan arapang kila ilta me chakin lay hands ke pokitak child anointed child gadiang child ministry. Okay, chaman. Because ko saya ngayon saraw tieta po child. Okay, te ko ang child. Ngayon saraw ko shlon dollar child men dollar child. Ngayon saraw tieta po child men ministry. Maka osama kawuwang ngayon sarawi. Kiter ko lang kalakale. Kauna likiyuk. Kauna papang komi. Komi yung kapakap kasalata kila ramas. Ministry in Christ o komi yung ay katokela. Kaidek pon maso yu kachana imaki ataposon. Okay? Kaidek pon maso yu chana imaki ataposon. Ap chabang kilang ramasakara pound. Resosa maramas kinga kapakap kinarail. Komo imangi po kachaya. Kachay sapalo kachawata katar kauno laki kachay. Magchay bang pulpa chay pon mesumao rapan maula. So pwede yung mautautin ngayon sarawi. Kuwari kilang lap manan way rock. Kaunas chuk yung chay nganan masapuyat. Ak yung chay limba kapampokela. Pwede yung chapokela. Chakolak chandan. Kamen kapakap. Chaka kapakap. Okay? Pumapil. Rongorong. Mayang mimiwasan sarawi yo. Iso chanane. Chapampil mo alas chanane. Okay? Armamen kapakapa sa sayang momay po chay san chay so sama chay kin lehen sape ha komo mangi po ya chay sa palok chawat watak masano chay ang skulgi ko cha approach haramat ko janda ikakapakap kenuk orania chabang kapakap okay chabanosa Keidi
ngen sarau mimere anointing Keidi ang gota pang kawela sumawa. Magdaan kisa nga naimaw, pagkaono masani. Ismema masani yang aramas me katarko, song kalongo. Karita magjail, yang ata mamaling kalokap so jam kamele na magjail anointed, chay so chano kachapan, ligiyo. Okay, nana jail, kiyang aramas more so dugo kasalata ki railsam, kanaw dagan jebel. Because some lay hands, okay? Kejap aramas magaso jam more, magagilang gotre, imagabamwidang and lay hands po. Pokita. Niya taken lay hands taken import. Import wecha mangen saraw yaw deyuk. Kuar kapawi pom po aramas ken kapakapki. Kakiwe anointing, kakiwe kamayaw. Kakiwe tame mimremo kakiwe. Okay, aramas rodata lay hands, mimenan deep. Okay? Karita instead of aramas salatakla, yung songon ngayon, me song kapakapawaliti. E triwola, e backslide, e lom. Okay, isa lang upon la, resolto pang kasalita. Ma Spirit of God imparted, po child. Spirit of God, tami ko tong kawela yoke. Ako tong kawela property kan. Ako tong kawela sansal kan. Ako tong kawela burdens. Ako tong kawela kapunot kan. Suwutar kan, lackness. Ako tong kaibuiti koot. Renaramas kan na chay kapakapki. Karita magchay pila sa machay mor sapong mongkot. Milaw ka der kapakap. Milaw cha der kapakap. Lehen sape. Okay, pues tame mi merecha van tilwe. Si te man totongi puen tilwe. Papas koi. Aramas man me kosa me ko tuye totongi. Okay, so aramas magagilang gotre. Kapan men and lay hands. Pues atal sickness kan. Okay, anointing me pewewen sawas kawela. Song kan me chewe sansalpa. Apkai te karamas koros konon lay hands machabileta miminan deep checho konon lay hands. Pues deep me uye chakangkan sa namakyo bang gui po na ramas. Chelam pilaptega kaswiti alara il meo checho sawas. Okay, we are eu. We are eu walu. We are eu walu emasani up. Kumail pan out kita manaman ni anso mangenso manaman mi koso ya nuwayo anointing. Okay, manaman ngen sarawi the gate ngen sarawi the power kamelo na mi ucha mata mo ap manaman ngen sarawi yo soja John Patlong ngen sarawi yo walong manaman laleta manaman tieta potra po men ministry likio. Okay, magarita cheso tropan patak tra Ban release manaman in court, signs of wonder ban waki atel patankan. Emasani kumail pan out kita. Out kita what kieso chamere child nane out kita. Out kita manaman. Niyan so mangen saraw bang kat tiyang pohmwen. Kumail ang bangka kadedeya. Nan Jerusalem, nan Judea, nan Samaria, let nan rapan samba. Emasani got the young boy child. You mean the anointing of born. The anointing of born is for ministry. Chailenga kowe, me bansolarcha, ngoy, me myself and I. Me myself and I, ngen saraw katlongi yapalialar lale. Ngen saraw tieta po child out child that there overflows. Pagkailan ay ma, pituye sana nimo, pituye sana panena yo, pituye sana weyo, devil nan wasakan, mesol sutay rapa, kowe yo lele rapan sampa. Gik pagkita, Jesus pogi le rapan sampa. Abang kasang-sang ang sa walang mana, meya sa saraw wasa, nang kaimpayo nang panena yatra, wongay mela. Tamang child we are kisangan moro so jang en sarawi a bon. Okay, so jang en sarawi chia tap bo chai kakela kayong child
ministry me ban doke nan samba. Karda chanane mangi ngen sarawulaw sang atayang ato watak chanane experience chanane kon baptize the token ngen sarawit po child. Mak tuaw riyesak silu. Mak tuaw riyesak silu. Jesus kachin masani. Mae bang kak pai me koros poita ren meken poson. Okay, pangwata kaita sang doe. Nariyay ka. Okay. Masani nariyay sa kay pangwata. Ngayon sauto kilangataja Jesus atiata pompucha ko. Karorita ma ansa me babao wato na mana kapopo warongo and kapakapki rai kapakapki so lupo Jesus got story bang wata kasang mo ngayon sauto kilangataja Jesus tiata pompucha ko. Karorita tamira kita masapuek o kasapoka tianan puel kachapuraseli. Okay, ngayon sauto rokorok rena ramaso ren puchako. Aso lang Jesus masapuek kata. Ngayon kono ngayon sauto kang kilang child masapuek kata. Ngayon sauto ka pang kono kilang Jesus re child. Ngayon po bang kilang child pan masapuek kata. Ma kaya mo ito ang Jesus ang yeyasa la child. Amasani chapurseli nan awan nanawa law putabud loud putabudta. Okay, saliva come out putabudta. Jesus arakachin kainama ren sama masani ya warena we are ki song what I pato wan sangnia tuk mehn. O pak toto ngen sauto kin men kemela nia kin kasatiam nang kisiniyay o nan pil. Ke kapar me mia serim pombeta ramas laut pilkun mia songa. Achepan udia buksaro masani mengen saut memore. Men kemela men luciam pogeta I program de mission and Satan. Ko tong kawai ki chela ke mela pra. Are ime o mana kapa papa o kau yan Jesus tama o yawi asa mengen sa utrakan tia tapewe. Okay? Jesus masani okay. Bamble wata kresa kriyawa. O pak toto la magas ko sa yang Jesus. Ngen sa utro kin men kemela niya kin kasatiyo nang kisiniyay. O binan pil. Arakam kachung kupura wasay kit. Maya kak pamwi. Hita kren Jesus maya kak. Okay, maya kak pamwi. Jesus sabang masani. Maya bang kak bay. Ngalanot peitangki. Maya bang kak bay. Mekoros. Kakong. Poita ren meken poson. Okay? Jesus songan pilmasani lang me. Makapil poson na kakpam. Pwede. Makakpam. Ngilan peitak yun ma. Look ay masanan pambayan tama. Masanan wayan ta if you're willing. Okay, if you're willing to makupromi. Are manda makakpam ito siya ngilan peitak mo mo makom kakong kisang ngayon sa otare. Jesus, mapangkak bay. Awut ngilan peitak kaprelang mapangkak bay. Mekoros pampoita ren meken poson. Okay, Jesus ngilan peitak kila. Kepili pekasal ke mai kakong. Pili goa mami ang poson. Kakak. Okay? So, yay point na kapkapreyang wasapo yung san. Jesus masani yer songkoros merchay kilang ubuyak chay kakyang buyak. O makakpan ren Christ kakpan re chay bug chay koros poson.
Okay, a young child, spirit of him, same spirit, spirit of God, the anointing, the anointed, Jesus Christ, the anointed one, and his anointing. Okay, Christ kaya ten last name you, Christ word Keidi, the anointing, manaman and God, power in God. Okay, Madu Isak is Uriya Isak. Madu Isak is Uriya Isak. Wasabi ko sa iya tuwang ko sambalin poson. May koras about poson. Poson magda yang ko la more sojo. Poson magdahil bangkalingan nakita ko po signs of wonders and pakpaki. Okay, at siya ipatang kan. Panangya. Chumpatang ko ari kalepla. Okay, metro kalepla para kapag verso chale po. Arak rakampi tak monggot para nankil suit kira el saro. Rai kalepla. Renar bajuan main. Tama ka hari takich. Sesuatu ka kau sesangin suatu orang pucako. Okay, cuman. Baba watong porongko. Hey, picha. Okay. Anturu apa Simon. Mereka sama saya mensawat kum organizer ya. Israel parpanong kapa onak tutuecha. Jesus kudocha kapa mawar. Okay? Acha bil ya kapa ba choka sa yang neno. Mawar. Aya muren mara waito. Rawaito re po masani rekelepla. Ay takre. Main tama kareta kit sesuatu ka kausa sang ngen suweto ren puchako. A Jesus kachin sapong rel masani. Puikia mail poson so tre char. Kumaile nasa. Pumamia poson re mail. Men tama epan watraksin waran kateringis tu watraksin putik. Men tama ksim poson aputik. Mia abangka the dog. Kumail bangka kentang nanawet turak wisang ma. Oka turo lamo. Aiban wiyawi. Kumail bangka kong me chorus. Okay. So, ataka wewe poson. O kauno ka wewe poson anane in line. Ele pueke kicha kamelele memia Jesus. Jar matawera mecha yang poson. Jar wiya kapakabu solipo. A Jesus a kachin ka wewe poson. Icharma chik. Ap kapan lokaya. Kapan totong ki ang posonen. Poson so chokan mamernan matamatao. Poson kin apa saya indang nanan. Indang kapalen makit. Okay? Poson mayerma. Yang poson makaprang kochien maula iban maula. Poson what ki tame me in your way. Apa saya nana. Penana ya parai kitao e koit. Amai koit ki amia poson pandangan makit. Mas umauna niya a koitra niya estroka dengan ala koto ngoy pandangan makit. Kosai. Okay? Makit ki atay poson. Chatane chik. Kitan makitin poson. Kaitek pikasal. O kitan chama-chaman me. Kitan anointed. Kitan Keidi. O kitan kakong. Pweki yisi. Memi milala child. Okay? Pilipai payo saksilu. Like that attitude. I can do attitude. Misa ko naramas kayo me. Kapanin tindang kaya apalan convince Israel para kasane me. So, makauna masani men. Ime bang yamen. Ma sanga akakuya urengkot imi bang kamelele men. Okay? Poson me mo sangan mong yongen ngite ko nan general ko pengela iler. Pacho ngaray da satari na wen kot. Sangaten inanen kasalita posonan so koros. Para sa ba? Kukuwi ko sa umuni. Doktor unda. Sampung riyaw ka pa mamor ka pa. Sumawang kitimala wasa koros rem.
Okay, mas ang person me Jesus describe sa. And the mabil chuk to just in warang katrin kiss. Kapanindang na yana so maubang gamiyalar na sampung real. Kapanindang and mock it avan mock it. Okay, so ma ventadong gi exim person me chuk sim warang katrin. But chuk ayana na bang gamiyalar sampung real. Ventadong gi. So is chubanda. Kuprang god. Mamen yen memor pan memor. Mamen yen melay pan mela. Okay? Sawewo mo. O tanga bawar. Okay? Amak chaban tatongi chaban lokaya. Puenda. Kaban endang nanau en koiwi. Aba mokit. Ya nana mo. Eko sukusukta pan melare blokia. Blok aipan popot. Blok aipan nain kiseri. Blok aipan enjoy nain sambawat karapanay pak kapugupugita. Nana yung koit ya nana kamakit. Okay, pan melar sampon riyaw. So tatong ko posanen. Ya posanen, I am anointed. Power and God me rey. Kay koyon son payo. Greater is he that lives in me than the one in this world. Is maybe when I some power ngayon out. Amen yen sumao. Pwede miya assignment. Ako tong kimiyo lang mo rin sampon riyaw. Amegan tatong kiyay posona me chuk. Tuwa jasin warang katrin. Ibaninda cancer te yadan so mawa ibaninda mainda mocket met kosangya I causa sanguk re ni maren Jesus chelap chawata chebang na tong kumaren Jesus I kausu ko isang re ni maren kaun Jesus so jam pungan wi memor I kamakatuk met kori koporo porme masono masani Creator is the one live inside of me. Okay, met lap me kosan reya sang me mimina sampawat. Okay, masono pil masani yang nan lapin patagi sa kwaluri sa keo. Manamanin memor pil minana waya. Mela pil minana waya. Okay, so may banintinda. Oh, tani pakpakan na iseri ka pa. Ay mor sampon jariya uluway ban mel. Ikem kemeyola. Okay? Karata kansens wadong god ke child me ipsapal. Chai kanta tong ke makisin pil putikitika chailen tong ki lokaya kamakit kaunda. Kaunda situation kan me kodonu wong ke child. Okay? Kaunda ni chai posono kamelele me power and god. Mimre child ke chai kotoror la ke child champasang god ngen sara we kot la la child. A cotton kaunda. Chai se choko na memori na ramas me se choko poropor. Pue ke poson e kinga paranda kot. Chaban ipsapal chap se choka kauso wing en sao chas choka parani kot. Ke chai ipsapal chap se choka pelian kamakit nana kan ke traso choka parani kot. Okay? Without faith, it is impossible to please God. Faith kay tek mata-matawa. Ap memorin luso peret yu yang iti so ko propor. Tuwa chay bang kaunta song koros magodon uwang ya. No yay nana. Magosinan na nayaleng kapay. Bang kamakit. Menta ka mapil chik. Tuwa jasin warang katrengkis. Ndang nanan and mockit. Apan mockit. Hallelujah. Praise the Lord. Kalangan ko makaon Jesus. Kalangan kiyang kamo sa pulmamamasa ng iya o karusya kan may yiwang sa pulmamamasa niya kapag Lord kapayata maor. Mesusucho sa pan rong sa pan wakila sa pan koyerta sa pan mi nang karapan masa na pakatar. Signs of wonder and paki at patangan po kamo yan apatilang aling la sansala ng sambawat mamiyakot. Kamu coachin sa pulmamamasan. Kamu kacang kupro kapayata maor karos mamiya mesumao. Karyala mo sa sumao ka ng paluwaray kan. Ay kapag kumarapan pila sa suik. Uko sayang nanakanan makit. Ni marangkaon Jesus. Kamu kacang kupra yeyan sa usa kang kakela ka. Nan ngana naman kit. Niyat panturor pasang. Ang gimiyat tayo mong kami.
at being kosa at being yo wat at I won't come and sweeter and yo karabanat ko to life kakela ka amanaman kids and pilata mimi pa mo trauma ni tuan na market David akan yoki mimi pa mo trauma udu dia linga muy pakan tuan akan ala ka school o ka wait sang remi kalangan ang kaum Jesus Pabolang God ang katinyayang manaman kid law sa beliw chupa na lakap ni marang kaun Jesus mawiyat kaun at sang kumaur kukuladra. Amen.